all my media friend. প্রথমে ককবরক দিয়ে বলবো এবং ইংলিশ মাঝে মাঝে মিস করো বাংলা। না প্রথম বলে ককবরক কইলাম না এটা जों साइमानो जोंनि पार्टी आईपीएफटीओ किसा प्रब्लेम हुई दङ आबानि बागै जों दिनैहाय जों प्रेस ब्रिफिं मा खालायखा जदन कनफ्यूजन दङ आबानि बागै आं दिनै कायसा मा साख्लायनाय जों खोनाखा दिनै 12 तारिख एप्रिल जोंनि फेक्शन ग्रुप पार्टी आईपीएफटी एनसी डेभलप नेतृत्वे बर कायसा सनमान खालायखा आ सनमान खायमानि अब कोनो संविधान मते गैया जेकुनु स्टेट कन्वेंट खालायनो हांखाय नोटिस सार्ट मा खालायो आ नोटिस सार्ट खालायजा गैया डिविजन लेवल की रिंजा गैया they all MCC, all CEC, the all divisional committee, our खबर माया, it is not properly invited. अब कैसा खक मा हाय खलाय गई, बर खलायका, सिकाव हाय खलायका, कबां माथिन division खबर माया, बर साय गई, बर और फायका, चिनारो लिस्ट दंगो, जत दिन division committee नि बरो ते एमसीसी बरो तवानो तो लिस्ट दंगो बरो कोनो खबर माया आबो आं सानाय एज ए प्रेसिडेंट दिस कॉन्फ्रेंस इज null and void तिनी अमर मासावो जों कोनो पुश बाय आबो इम्पोर्टेंट या आनि मते जों फाइट खेनो नांनाय तिन कस्ट नतयै आं क्रस वारियर आं हादो फनेमां सामं तांनाय आं ताङै फायो आं प्राय 30-35 बोसोर आं हादो फनेमां कक साइ फायो आं शुधु त्रिपुरा सिमिया आं सारा भारतबर्ष गुरिजा नॉर्थ ईस्ट गुरिजा इवन आं फातारो आं प्राय निनि 15 कंट्री रो आं गुरिखा आने एकेइनो आने वॉइस आने एकेनि कक सामानि जि हादो फनेमा आं कक साइ फायो तिनि आं बलेखे वानाखा बलेखे अनफॉर्चुनेट माहनो दुर्भाग्य जों क्रक्सा सिनियर मोस्ट सिनि जों माने दिनै एनसी देबरमा आं बनो काकानि दिंगो आं ता बनो माने दंगो आं बनो श्रद्धा खालायो किन्तु फियाबा आं बनो सानाय दिनै संविधाननि मते जों प्रत्येक 3 बोसोर पर जों राज्य सम्मेलन खालायजागौ राज्य सम्मेलन जों कन्सेन्सास लायनो हांखाय जों बुटा बुटों लायो अब कितने प्रेक्टिस एज पर रूल आं उसका साका आं 3 बार बुट बाचाखा और आं जीतेखा थानाय 2019 नोजोर साइमानो जोंनि खुमुलुं नवाय ऑडिटोरियामाव जोंनि 4th स्टेट एनुअल कन्फारेन्स आफ्राव बाहायनो जों बुटा बुटि खालायनोसो आरो जीएस आं इलेक्टेड दंबो साबुतनो इलेक्टेड खाय जोंनि एमसीसी मेम्बर ऑफ सेंट्रल कमिटी बरक सिनिनो जों इलेक्शन भोटारनि अधिकार तै बादबारिखौ अधिकार करि कन्फारेन्स फाइमानो बो किन्तु ओनली एमसीसी मेम्बर ऑफ सेंट्रल कमिटी हैज अ राइट टू कास्ट देयर वोट अबके जोंनि संविधान जों अबाय खाय दं जों तिनि खोनाखा जे फाइनेल मैक्सिमम एमसीसी बरक गया डिविजन लेवल बरक गया हायनो बरक कतार मादन बरकनो बरक थुमुइतै फैखा आं नायनायखा आं साइमानो आरो नॉट इवन 10% आरो एमसीसी मेम्बर करै तारमाने अब इलिगल आरो प्रमाण दंगो आरो लिस्ट दंगो साबो जोंनि भोटार अधिकार दं आं पूरा आरो डकुमेन्ट दं आ बरक और एटेन्ड खाया आबोनि बागै आं सानाय जों कोनो पुस बाया जों सामं थांनांनाय नुखाना थांनाय दिनै 2-3 तारिखआव आं प्रेसिडेन्ट मानानि बुसु मानिया आंनो जनगण हामजाखा आंनो बुद्रिखा आं प्रायखा
Adoro food chini NC Deborma chini ex-president Bonijeno election commission chongo Boni buhuk by Boni nije he chose the election commission. He was constituted by him itself. Abro bo NC Deborma new klaika sabono Lollit Deborma chin senior leader Ananto Bokto Jomatia chin senior leader the Omrendra Deborma or 3-member commission election commission who was chosen by NC Deborma himself. NC Deborma boro chose khai okay boro election conduct like 3-member committee election commission boro election conduct like free and fair. It was also constituted by none other than NC Deborma. Borijino borno chongido. Free and fair election ka ajaga chunukha NC Deborma manka 79 vote MK Jomatia manka 139 vote te 4 vote lutangka. Total vote aro kalaika unka nene 222 vote kalaika arabisin ang maximum manka ang kapainka. And it was declared by election commission. Already since Chinora proved they after declaration oath is taken Smaitang Rwkha by election commission. Election commission himself Smaitang Rwkha. Boni press conference kaya. Adora ang saimia bahigla NC Deborma je abo incomplete ba hahini ba jeta comment khaimani সম্পূর্ণ ইয়া সামনে আবো বেলা এখানে লাচিমা সংসা তেওয়ানামা সংসা as a senior leader he should not utter he should not comment like that because election commission was constituted by his own choice bonijina ma chongiro ei abarang tini khanaka abo bela eখানে দুর্ভাগ্য বেলা চিং কপাল হামিয়া जों पुष्ण तरजागै जों tini samang khlaimia ang tabo sabo proyojon ang hangklai ang within 1 week 2 week bo tini bosok bosaka bo 300-400 বছর I can bring double tripled ang borok tay himana ang ar confident dong tamake jonogon public tabok an favorite dong and very unfortunate sungton saimani balai jeng wana basung sa and si development amalo kamang mane eta kawit tomtini romdo gisu deborma GS tomar ekjomayo bok sorai thanga ogur deborma tini GS tomani Ogur Deborma, Binoy Deborma, Budo Deborma, Rajeshwar Deborma, boy kamang matin netaro, korai thangka. Saboni karone, tunggu seba. Bobo, korai thangka, kau thangka. Saboni karone, tunggu saiman. Bori bagui, ang obor sanai, and the fighters, ang warrior, ani hard dok ni bang samang kainai, ang pod demai tong, president mai tong abo kono kotoria, bori mang obor koi nai. जों जुदि सामुं खायनायलाय जों सुदु कक बाया जों फिजिकली सांमाटां जों नुगो 4 years जोंनि मिनिस्ट्रि जों खा मन्त्रि खा 4 years न बुखाना सब दिल्ली थां सब अमित शाह मालाय सब मोदी बाय मालाय सब जेपी नाडा मालाय सब तिबारानो कक थां साइगै दिल्लीगो जों नुगै दं बा 4 years एक बार फन बो दिल्ली थांयाखो जों बाकी डिप्लोमेट माननाय रिसेंटली फाइखाते अमित शाह थांनाय 8 तारिख आं मासिम थाफायमोन Apro bo ang sakabana so kagasun omitsa phayo tiprago boy thamlainai bo ang thangmaya nang thangdi office bo prai 5-6 mas thangi office no office khai tongo uno itini party ni program bo thangmaya but I wonder durbagyo takphne bo ang tiri president man matro ek mas prai 40 din kha bobon digest khlaimaliya awor baga ang khako public ni sanai public jawab ronai sabani pokho sab busi gobang borok tong public ni sanai je samang khainai je soityo bai samang khainai kubu bai samang donai abono ang khago tini public abono grohon khainai ba accept khainai bani ba ang omo tini sawo dogna ga जों legal thangnai जों court thangnai amani onek process tong tini thani जों tin document tongo abono tei jini ta ang lukha tini जों press conference bro khaiman lukha bro khaiman apsa bro saka only president is removed. How can president can remove? But president is elected, not selected. I was chosen by the people. Bro ana choose khai kha abo to
Ang is Hekemania is not chosen by NC Deborma, is not chosen by anybody else, any MCC member, any division member. Anang boro choose kayo, boro hanto anang boot rogo. Tabu anang boot bromane point bomay na ya. Then he not respecting the democracy. He is not respecting the constitution of our party. Obat proman khay tong. Amra ang sawat ini, jeng salai ne, ani lain mana berorok, ani je hebat ni berorok. Jeng borang kutum kau salai ne, jeng tamak kami khai meya jeng salai ne, abang yang koi ne, jod tono, tini nak berkata baidi, tini nei udah sokot reportia, presiden ya, ang presiden mereka sam khai ne, ang khai betul. Bori bagi ang khakanai je tini serati mal berorok, belaga tabu wana aja, belaga atom gongui tong lego. Sini IPD party, जों जतन सिओ जे जों दुई पार्ट नाय दंगो किन्तु आं सानाय आं खाखानाय दिनै बराव दिनै पाब्लिक ब्लग बरावनो जवाब रेनाय हामबाय আচ্ছা স্যার ইংরেজি ইংলিশে একটু কইয়া দিয়ালা স্যার আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট সাবনুঙ্গা নাকি এসেছে স্যার কিসি স্যার বলতো ইলিগাল খাসে বুট বাসায় মানে নাও তিনি সাও ইলিগাল খানো মানে বুট নাও आंबरो जबरा खोले इलेक्शन कमिशन संगमनी अब एनसीनी संग जेति ललित देबर्मा अमरनाथ देबर्मा ते अनंत भक्त जमातिया अब बन संगो इलेक्शन कमिशन के बहके हम इलीगल पे बनिये संगो बरक बनी हेबानी बरक अब बनिये बम दाखोई बनी प्रेजेंट न बबो तंगाखो के बहके इलीगल खामा अब बुचिने मे दा प्रेसिडेन्ट साबुंनो साननुंगा ना बथम according to constitution ang president abo nangka jeng kudu thanai bo tini jen kabang document tongo tei bang kaisa black interesting samosogo ang naigo tini borok thancha plus tini borok jate jeng tini voice no tini dabi no te president dabi no tei grahak jeng strong voice jeng khlaino mosu tini wana masingsa bo president tongkro bo nijene of agreement khaija ang tel bono follow up sangjklai the process roi tung tago ang moto thangnai kok seko discuss roi tung talk roi tung जों थानाय जोंनि CC meeting सालायखा जों unification bang talk खालायनाय the committee was constituted सब talk खालायनाय जतो MLA जतो लाइक दिनै elect organization मा समाज खालायसा कासे committee खालायखा जों म थाबाय कक सालायनाय बो process जों आवलायनाय alliance जोंनाय ना unification जोंनाय आबो जों सालायनाय बिसिं दै जों अब सल्भ खायनाय अब जों सालायमोन अब जोंनि CC meeting पास खायजा बनि सिकार दं दगो एनसी देबन खुद बनि जे 6000 अब मेबर रमानिया during his presidency बेकार एनसी देबन 6 बेकार 6 और क्लियरली साइड दंगो म तो पब्लिक ने दुकार मया और कहां से तो 4 नंबर कॉलम रे नंबर बांगनाय both the parties agreed that after Delhi Ovision they will initiate the process of unifying both parties as one united political party. अब clearly say tomorrow na nang no bag nai or the sabu bailo sabu ni ang to just I following his process boni idea si and the brahma the sam khai tang mani apna desang continue khai mani si or ani kone golti kare or mevar kone golti kare ani mote je work done process is continue done by NC Devarma I want to continue. কিন্তু বো যে আমার হাইকো উল্টা বড় সামানে অনেক বড় ব্যক্তি তঙ্গ মথা থাং নাইও মথা চিনি পাতিনো ফালিরো নাইও অবকর বলে দুর্ভাগ্য তিনি আং প্রেসিডেন্ট আং the congregation and the performance and the activities no naini for the last 4 years he is minister also important post I'm also ministers but people already justify our performance our activities abo jeng luitong kintu bo ma hike irrigation to mani especially tini very interestingly joto chini selected elected body except president boro joto as it is bo side aro tini GS gare din dono de debarma kare aro dono de tripura bo kare aro 80% members not present in their absent he just calling the name oh it's wonderful our presence kare boro bo GS oi dongkha mono vice president oi dongkha
bono AGS tong tongkha ang nukha jaga aro kojong leader tong hardly 15 to 20 leader tong tinoro tini central committee tong jaga pray 100 ni upor tini CC member 104 is we are central executive committee CC member there how many attend our leader hardly 20 or 15 sungma sai hen ui tongo karena public krui bon bagai ang mun koinai जों पटनि बागैया पुसनि बागैया आं गावनो साबो जों फाइट माख्लायनाय जों दिपा हानि दफानि बागै जों वारियार कसे मांनाय जों सिफाइ मांनाय ओंख्लाय जों खागाव दिनै हादफा दिनै मोथां जागोन हामबाय